Wayqipanaykuna waqmanta may sumaq tupayunchis kay p'unchay. Kay semana munay semana mayordomía nisqapi kashanchis herederos del reino. Imataq chay herederos del reino. Noqanchismi kanchis herederos del reino wayqipanaykuna. Chay gran privilegio nisqata quwanchis taytanchis. Noqanchis cielopi kawsananchispaq, tiyananchispaq, purinanchispaq, munay sumaqta taytanchiswan. Kay espíritu profecía parlan chaytaqa wayqipanaykuna. Nespanin, mana cielo manchayaspaqa, manaraj haikus porque va a haber una bienvenida, ¿no? Manaraj chaype, manas mayqinpis uyanchista o qarisunchu. Sino yapanchis y huchanchis rayku chaype pampapa hinata k'umurashasunchis. Hinaspa chaymantas Jesucristo yayanchis ukharimunqa. Hinaspa pay si wayqipanaykuna kay munaychata sumaqma uyachanchista wichayma uqariwasunchis. Hinaspas niwasunchis bien buen siervo. Pokuchapi qanqanki fiel kunanqa haykuy wiñaypaq. Chay punkuchata haykuchiwasunchis chaymantas t'aqllikuspa, kusikuspa, saltarispa, muyorespa aykusunchis kusisqa kasunchis. Chayta nillantaq kay Martín Lutero riki yuwashankichis mana palasqanta. Pay rikun riki awqa Satanás hatun rollo en makinpi riki hap'iyushasqa papel tahina riki. Imaymana Martín Lutero huchansi chaypi escribis kashasqa. Tukuy papel junta. Pero makinwantas ñit'iyushasqa uqchata riki ñit'iyushasqa mana munasqachu rikukunanta. Chaywansi Martín Luterotaqa Satanás acusawashasqa riki kay huchankunamanta. Hinaspas Jesucristo yanchis ukhurimun riki. Hinaspas nin riki retiray makiykita nispa riki. Manas munanchu retirayta riki awqa Satanásqa. Hinas mandamos riki uqari makiykita niqtinsi katatatas riki ñak'ayas uqani riki. Hinas uqariqtin imanin todos los pecados de Martín Lutero han sido perdonados. Nincho qori coloro nincho ello coloro ayna munay sumaq dorado nincho anchiwas escribis kashas chay letra. Chay piraqsi Martín Lutero kusisqa riktoko. Wayqipanaykuna taytanchis hatun munakuq. La religión de la prosperidad. Imataq kay religión de la prosperidad. Qawarisunchis Evangelio según San Mateo el capítulo 6 soqtat aqaynenta kinsachunka kinsayuq ch'ikunpi chayta qawarisunchis wayqipanaykuna. Aswampas Diosqa dice qhapaq suyunta chanin kaynintawan ñawpaqtaqa mashkhaychis. Payqa tukuy chaykunatapas qosunkichismi. Aswampas Diospa qhapaq suyunta chanin kaynintawan ñawpaqtaqa mashkhaychis. Chay texto favorito pej wayqinchispaq kay wayqinchispaq sumaq munay desde el verdadera motivación, ¿verdad? Verdadera motivación. Muy bien. Misionero, haqay Sociedad Misionera Británica, anchaypaq misioneronse pureran, runaq wasinta visitaran. Donante generoso nisqa runaqta. Siempre can chaypi hermano con iglesia, gracias a Dios, iglesia con no. Siempre can hermanos con donante generoso nisqa con siempre can. No, yo agradezco al Señor, ¿no? Agradecen a Spaikunamanta. Agradecen a Spaikunamanta porque, en fin, Dios los bendecirá, hermanos queridos. Dios te lo recompense de la generosidad, de la dadivosidad, de tu fidelidad. Chaymanta wayqipanaykuna taytanchis mana qanllatachu bendecisunki. Egoísta kasunman no qallamanta, ¿no? No qallata bendecir, no. Señorayta, tayta mamayta, wayqiykunata, panaykunata, wawaykunata, taytay qhawari wawaykunata.
problema pican que haber problema pican no sé, chuahuachaiki, ¿no? Chikuchaiki, mayuman. Kan imata ruanki chay rato. Mana pawanki chuatana mai pinkasha pa mais escalerata o aspeta. Ates mana ates kan jepan saltayonki porque es así. Taitanchis munakuinin hatun munay ashka. ¿Por qué? Porque chay naturalmente son goismanta yoxemanchis. Ajinayata. Hinaspa chay donante generosokta poreran chay misionero. Hinaspa chay chapis chay donanteqa oqchikichata untayuchin, ¿no? Oqchiki nisqata untayuchin. Qillqaykunriki. Yasaq qolqichata chikipiqa escribiyoriki. Hinaspa entregayun misioneroman chay chiquita. Hinas chay chiquita es chasquispa misionero kasharan. Chay rato ya mensajero, ¿no? Comunicador, mensajero chayaramon, hinaspanin señor, nispanin rik. Barco y quinchincan, barco valiosas cosas, negats apasharan, cochanta, ¿no? La mar cochanta apasharan, hinas chay barco chinkarap. Hinaspas misionero man kawajatan. Hinaspanin misionero nespanin apamay chay chiquita kotichimay nespanin hinas misionero entregayo punchikichat pinsasharan payqa seguramente bajan kacha chay montota nesparik hinaspas waqmanta escribiyon hinaspa qoyapun entrega qoqtentaqsi qhawayon sohta veces más ashkata yapayosqa. Hinaspa misionero ka dudayos para tapoyon. Hermano, nen caballero, no, señor, nen yariki manincha. Canchuna pantalón que caita nespa, ¿no? Canchuna caita pantalón que. Allintacho escribirranki. Allintan escriben en español, ¿no, chaype? Allintan escriben en espa. Tendré que rehacer mi cheque en Español. Allintan escriben en espa. En espa painin, no porque el Señor me dijo, porque taitanches me niwan. Y manespa. No os hagáis tesoro en la tierra. Amarroaco y chicho tesoro nescata kaya y papachape. Pues puede irse al fondo del mar, porque reponmanmen con la marcochaj o coman. ¡Qué maravilla! Generosidad, dadivosidad. ¿Qué es la religión de la prosperidad? Y mata que hay religión prosperidad, huejepaneigona. Colgeta churanki chaeqa, kapaj kanki. Si kan apamunki shinmilta chaeqa o chaskinki que hakaina. Religión de la prosperidad. Mana haik ahpis chaita, huejepaneigona Jesús predicancho. Ari paeqa nin. Paiqa parlan, paiqa yachachiwanchis. Mira. ¿Cuál imataq chay paikunaq rikunkiña televisión pe? Televisión pe parlamushanku. Qomoychis, qoychis, qhapaq kankichis, qoychis, ¿no? Qomoychis, qoychis y kankichis qhapaq. Mira. Me rindas que checa y huyaco sobre prosperidad nesca. Mateo sohtat akainimpe y kinsachunka kinsayoh chikompe. Imaninkaita. Aswampas Dioska kapasuyunta chanin kaininta tawan ñawpaqtaqa mashkhaychis. Payqa tukuy chaykunatapas qosunkichismi. Ya. Mira. Tukuy chaykunatapas. Mira. Mana ninchu imaymanata ninchu, sino tukuy chaykunatapas, imakunatapas. Suqtat aqaypi parlashan.
kay necesidad kunamanta. Hinaspa nillantaj ama llakikuychu kanqa. Imatan p'achakosaq, imatan mikhusaq, imatan porque taytanchismi yachan imakuna necesitasqaykita. Qhawariypi chitankakunata. ¿Acaso paykuna chakrata ruwankuchu? ¿Acaso paykuna almacenniyoqchu kanku? Imaynatan taytanchis sapa p'unchay chay animalchakunata alimentan. Manachu qankuna valenkichis masta paykunamanta? Anchaymantan taytanchis parlashan cuerpo k'anchaynin qhapaq kayta mana sirvinanta llakipakuymanta hanaq pachapi kay pachapi kaymanta chaymanta mikhuykunamanta chaykunamantan parlashan wayqipanaykuna. Chaymanta nillantaj kaypi chay necesidades diarios nisqamanta. Agradecenkiña kan wayqipanaykuna. Kaytaqa hermano nuqaman willawan. Hinaspa niwan hermano pastor casi mal kashaspa, unquyniyuq kashaspa. Hasta último wañukapuy patapiña kashaspa payqa chayta nin. A veces kay sufrimiento kuna pasan yachananchispaq imaymana yachananchispaq waqipanaykuna. Hinaspa pay niwan nuqata hermano pastor. Muchas veces runakuna agradecinchis imamantani. Gracias qolqita quwanki. Gracias kayta quwanki. Gracias wakata quwanki. Gracias venderamuni kayta. Gracias ranteramuni kayta. Gracias nispanis. Gracias nis qolqimanta. Muchas gracias taytay qolqita quyuwanki. Gracias. Pero no kanchis ninchis payta. Gracias taytay kay makichaymanta gracias quyuwanki. Ninchis taytanchista no kanchis gracias chakiymanta. Agradecenkiña kan ñawichaykimanta, sinqachaykimanta, chukchichaykimanta, nirichaykimanta. Porque kan pinsawkunki mana makiuq kaspa igualtachu llank'ashawaq. Igualtachu carruchikunata q'iwichishawaq. Timunchakunata q'iwichishawaq. Mana chakiuq kaqna igualtachu q'ara q'umpuchata hayt'ashawaq. Mira, taytanchis parlapayashan kay necesidades diarios manta. Primero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Yapan kaykunaqa hamunqa nispanin wayqipanaykuna. Propiedad no es sinónimo de espiritualidad. Manan wayqipanaykuna kay kaqninskuna igualchu espiritualidad nisqamanta. Muchas veces, no pocas, muchas veces, allín hermano, legal hermano, fiel hermano, qoreta reqsiruspa, qolqeta reqsiruspa, imaymanan negociokunata reqsiruspa, a veces feinin fracasan, a veces feinin cambalean. Pero callantaj, hermano yukuna, aunque pena ña kashan qolqe, taque ña kashan, imapis, taytañi son fiel por ikushanko. Mayqin ñanta kan aqllashanki. Mayqin ñanta kan purishanki. Mayqin ñanta kan puriyta munanki wayqiypanay. Qhawarisunchis kay Corintios 13 nisqata. Corintios chunka kinsayuq t'aqayninta kinsa ch'ikumpi munayta sumaqta parlapayawanchis. Imanin taytanchis kaypi Corintios chunka kinsayuq t'aqay kinsa ch'iku.
tukuy kaqniykunata wakchakunaman rakiyman cuerpuytapas rupachinapaq hap'ikachikuyman manataq munakuyni kanmanchu chayqa manan imapaqpis sirvinmanchu manan kay propiedades nisqaqa igual espiritualidad manchu ofrendataña apakunchis diezmotaña apakunchis si phiñasqa apashanchis si renegasqa apashanchis si llakisqa apashayshayqa manapis valinmanchu aynatan apashanchis porque taytanchismanqa apananchis kusisqa saltarikuspa munayta señorawan parlarukuspa wawakunata explicayuspa apakunanchis yuyashankichis haqay ofrendata iminatan viuda churakuranchayta iminata aparan pay yapachallanta pay apakuran qhapaqkunataq apasqaku pukullata ashkata pero puchusqallata paykuna aparanku nuqanchis wayqipunaykuna apakunanchis munayta sumaqta kusisqa chaymanta imaynata nuqanchis wiñananchis taytanchispaq kamachikuyninman hina imaynata nuqanchis purinanchis kay cristiano vida wayqipanaykuna escalera hina hasta Jesucristo plenitud nisqama chayananchis kama escalerapi kashanchis ñanta seqashanchis pero mana oraymanchu mana pampatachu wichayman imayna escalera peldañomanta ojman segundo piso manchayanchis tercer piso manchayanchis escaleranta kama ahinan kay cristiano vida imataq kay peldaño significan imataq kay escalera significan mira a veces pankuna noqanchis pensanchis o pensaránchis o pensakunchis o niwanchis bautizaros kusqay patamantaqa yal mana huchawq kasaq verdaderamente bautizakuy patamantaqa kanchis musuq yuraq hoja musuq huchanchis pampachasqa chay unupi quedapun llapan huchanchis llapan hucha pampachas quedapun pero wayqipanaykuna chayraqmi qallarishan wayqipanaykuna musuqñan chayraqmi qallarishan y a veces ñawpaqta consiguikuranchis ahinata mana allinta nisunman imaymana ruwaspa yaqapascha awqa satanaswan imatapis ruwaspa qhichukapuanchismi chayrayku prueba hamun hermano pastor bautizakusqay patamanta kay pruebakuna hamuwan wañurakapun kay haqayna kay chinkarapuan kayta qichurapuanku ¿por qué? Porque awqa Satanás chaykunata mañakun qichupuanchis chaymanta waqmanta ovejachata wakachata rantikunki anchay patamantaraqmi wiñan chay patamantaraqmi miran wayqipanaykuna porque taytanchiswan puriyqa musuqmi ñawpaq vidataqmi quedapun imaymanan kasqa chay mira kunan cristiano vidat qallarinki escalera carácterninchis karan taytanchis carácterninchista trabajan munay carácter kapun kunanqa familiata mana yanaparanchikchu cocinata chaychu nuqapaqchu plato maqchiykanman kaychu kay warmi trabajun kayqa mana qhari trabajochu kunantaq ruwapunchis yanapapunchis kunanqa familiawan resentisqa karanchis hermanunchiswan pananchiswan otoranchiswan taytanchiswan mamanchiswan kunanqa perdonanakapuy kapun kunanqa vecinukunawan kihapi karanchis kunanqa alchapunchis kunanqa diezmo ofrendachis churakapunchis mana churakunanchis kunanqa churakapunchis kunanqa sabadoto waqaychapunchis kunanqa régimen alimenticio nisqata qallarinchis kunanqa munay sumaqta qallarinchis kunanqa kay o sea
nisayki. Cristiano vidaqa escaleran wayqipanaykuna. Hukmanta hukma apayasunki, hukmanta hukma apayasunki, hukmanta hukma apayasunki hasta hayk'aq kama wayqiypanay. Hasta taytanchisman cieloman chayniskama. Hermana LNG de Huayca y sierva del Señor, Espíritu Profecía Penín, incluso Jacaici López, más tayachasunchis. Incluso cielope kanka más yachay. Y matas ka yachay kanka. Willaysi kanka mundo mana ormayo hucha, mana huchaman ormayo kunaman willakuy. Kaitan ruarani, kaitan ruaray kainatan. Taytanchis bendecisunki. Taytanchis saminchasunki. Taytanchis waqaychasunki. Ama manchakuychu. Ama pisikallpayaychu. Chayta Biblia pitarinchis. Ama manchakuychu. Ama pisikallpayaychu. Ñoqanqawan kashasqa, ñoqanqawan purisqa maytaña riqtiykipas nispa. Parlasha. Ama manchakuychu. Kay cristiano vidaqa valiente vidan wayqipanaykuna. Kay cristiano vidaqa sumaqpuri vidan wayqipanaykuna. Kanmi mishk'arukuy cierto. Kanmi laqharukuy cierto. Kanmi urmaruy cierto. Pero manan qhipamanqa wayqiypanay kutiyuwaqchu. Manan qhipamanqa wayqiypanay kutiwaqñachu. Y si qan kutiyta pinsashanki. Y si qan kutiuranki. Wayqiy kutimuy. Porque manan taytaykiqa saqisunkichu chaypi yachay. A buenas, a malas payqa kutichimusunkin wayqiy. Kunan como decir a buenas kutimuy wayqiy. Chakiyuq kashaspa, makiyuq kashaspa, ñawiyuq kashaspa, qullqichayuq kashaspa, familiayuq kashaspa, wawayuq kashaspa, señorayuq kashaspa, esposoyuq kashaspa, allpayuq kashaspa, negocioyuq kashaspa, kutiyamuy kunan. Porque si mana kutiyumunkichu kunan iglesiaman allin kashaspa, taytanchispaq estrategianmi kasqa. A veces ima pruebatapis chayachimun kutiyumunayki rayku. A veces mana makiyuq, mana ñawiyuq, mana chakiyuq, mana familiayuq, a veces pero kutiyumu hasta kutiyumunayki kaman molestasunki porque manan kanqa hawamantachu kanki. Pedro hinaña puriyta munanki, parlayta munanki paykuna hina imatapis, ruayta munanki paykuna hina. Manan chaychu kanqa hawamanta kanki. Kanqa kay ukhumantan kanki. Kay kanchamantan kanki. Kay t'aqamantan kanki. Yuari wayqiypanay. Kutikampuy. Pero haqayta niwaranku, kayta niwaranku, resentesqa kashani, haqayna kashani, haqayna. Pero si qanta wahasunki mana runachu. Si qanta wahasunki taytanchis. Si pay aklasunki. Kaytaqa santa qillqa parlan ama wañuq masiykitaqa manchakuychu. Tullumanta aychamanta masiykitaqa ama manchakuychu. Manchakuyqa taytanchista payta manchakuy wayqiy. Payta manchakuy. Manan cuentataqa qunki mayqin runamanchu, mayqin qharimanchu, mayqin autoriyamanchu. Cuentataqa qunki taytanchismanmi. Que el Señor bendiga. Que el Señor te acompañe. Ama manchakuychu. Kay paun happy. David
Yapan serqsinchis David, historianta, David Goliat, pimani chanchu. El rey David, grande. Bijo kainimpi, machula kainimpi mañakon. Bijo manaña puritaps aterangñachu. Hinas papay mañakon ishkay cosasta. Y siempre no cachayta llorarini, siempre llorarini. Y munani chay textota. Porque nin piña toro manjina kallpata qoay. No que kunanka manaraq piña torota rico nicho, ¿no? Uya ni. Pero nillan uyarinilla wawamasiykunata. Ishkay piña toro maqanakuspaqa q'aqamanpis wich'unawkunkus. Hasta wañuykamas maqanawkunku. Manas ni ninawan, ni unuwan, nimawan t'aqayta atiwaqchu. Kallpasapa piña toro. David dijo kayninpi nin piña toro manhina kallpata qoway. Porque kay cristiano vida a veces desánimo kan. A veces urmayta munanchis, desanimayta munanchis. Y yarinchis ni Biblia ganas kanchu blenapaq ni maldición ni mañakunapapas kanchu. Pero chaypi mañakunanchis. Chaypi liyunanchis. Huqtataq mañakun luychuman hina qhalikayta qoway. Chukaru caballuman hina velocidadta qoway phawarinaypaq. Porque tanqarina, aysarina, puñuchina, mikhuchina qasasan wayqipanaykuna. Chayrayku paynin luychuma hina phawarinaypaq qoway velocidad. Chukaru caballuman mana tukayusqa caballuman hina qoway saltarinaypaq velocidad. Señor bendiga. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Quieres estar con Papá Dios? Kaiñanta purita munanki. Que Dios te bendiga. Vamos, chakiman churiakusonchis waqipanaykuna. Hinaspa taytasmanta mañarukusonchis. Sumaqta munayta tukuyunanchispaq. Ancha munasqa sumaq taytayku. Gracias taytay. Qan yachachiwankiku kay cristiano vida purita. Ari qanmi niwankiku. Bendición taqa chaskinkin nispa. Ventana silota noqki charimusaq. Pero manan nuqayku fidelidad nikuta churayku chayraykuchu. Manan nuqayku qanta papa condicionaykikuchu. Aswanpis taytay munakuq taytayku. Qan bendici kay waykikunata. Comprendióchu wayku taytay. Sonquykuman qan haykuy taytay. Qan haykus papa Santo Espíritu kan munayta yachachiwayku. Compañía qowayku taytay. Chayta mañarukuyku ancha munakuq Santo Jesucristo. Qoyanayku sutinpi. Amén, Señor.